Ne osjećam se baš najbolje. Šta vi radite kad se ne osjećate baš dobro? Možda malo da pospremim, da očistim od onih bokserica od prošli put. Gaće Warrior da se tresu. Ne osjećam se bolje. A danas pričamo o jednom smrdi, pa možda bih mogao i da... Ne, nije to. Šta još ljudi radi kad hoće malo da se razdrmaju mentalno, osim da spreme stan? Možda da malo ugodim sebi. Pa malo soka od borovnice. Tako. Danas pričamo o mentalnom zdravlju. Vodite računa o svom mentalnom zdravlju. Kako se ovo radi? Kož drži sok od borovnice ovako? Danas je Međunarodni dan mentalnog zdravlja i ja sam htio da popričamo malo na tu temu, jer za nas u Srbiji trenutno je izuzetno važna. Andrew Tate bi me sad pljunuo da me čuje. If you're the kind of person who feels like they need therapy, you need someone to talk to make me feel better, do you know what you are? You're useless. A u suštini radi se o tome da sam ja, kao i veliki broj građana Srbije, izuzetno zabrinut za mentalno zdravlje čoveka koji vodi ovu državu, našeg predsjednika Aleksandra Vučića. Uopšte neću pričati ono kao u onom fazonu što se masa loži kao jaj, on je lud, zovite psihijatre, on je za ludnicu. Mislim, već znamo da čovjek ima narcisoidni poremećaj ličnosti, jer kako drugačije objasniti njegovih 300 TV gostovanja i uključenja u 2025. godini. I uopšte ne želim da pričam u tom smislu o njegovom mentalnom zdravlju, već iz nekog drugog ugla, da li Aleksandar Vučić uopšte ima kome da se obrati za pomoć i kakve mehanizme koristi, a kakve bi trebalo da koristi da bi rešio potencijalne mentalne probleme. Kao i uvek, ja nisam ekspert, čak u stvari ne mogu da pametujem bez... Sad bolje. Nisam ekspert za mentalno zdravlje, nikada nisam otišao ni na jednu psihoterapiju i to se vidi. Ne kažem da je to za pohvalu, nekako taj naš balkanski mentalitet je takav, boys don't cry, i negde smo svi mi, ja bih rekao, navikli na to da držimo u sebi stvari, da potiskujemo i da pokušamo non stop da budemo jaki, a to je prosto nemoguće. Međutim, ja mislim da sam i pored takvog kulturološkog uticaja i razvoja uspeo da izgradim neku dozu razumevanja za mentalne probleme i neku dozu osjećajnosti prema ljudima koji prolaze kroz teške trenutke. You're a fucking loser. Tako da se ja trudim da imam razumevanja i za našeg predsjednika, iako je to postalo gotovo nemoguće, s obzirom na to šta sve lik izjavljuje i radi. Uvažena predsjednice Narodne skupštine Republike Srbije, draga Ana. Reč je običnim bednicima koji napadaju ljude. Tako će biti i danas, tako je bilo danas, drugačiji način. Ne zato što ćemo da kršimo ustav. Pustite snimke da ljudi vide, naravno. Da će biti procesuirani u skladu sa zakonima Republike Srbije. Ti si u štabu, a Čedeću Jajvice. Mnogo volim levo obalo Dunava. Vidjet ćete 20. septembra šta je srpska vojska. Meni je ostalo još zvanično 1,5 godina do kraja mandata. Verovatno će taj mandat krajati traće. Neosporno je da predsjednik prolazi kroz neverovatne pritiske i da to apsolutno ostavlja maha na njemu, i koliko god oni pokušavali iz vlasti da to negiraju ili prikriju, to je prosto nemoguće ne primetiti. Čak smo imali i skandaloznu situaciju gdje je predsjednik uživo u programu priznao da čuje glasove u glavi koji mu govore da bi trebalo da se osveti delu sopstvenog naroda koji je protiv njega. Plašim se da je
U meni, u mojoj glavi se počelo se pojavljuje to nešto loše, a to je kako da vratim svim ljudima koji su toliko zla naneli meni, porodici, moje deci i svima. I to ne smem, i to sebi, borim se protiv toga svakoga dana. Šalim se, neću da kažem naravno da je predsjednik lud, to ću da ostavim za ove ekstremnije, ali mislim da ima mentalnih problema, pre svega zbog tog pritiska. Mnogi su pisali da predsjednik nekontrolisano pije, iako svi znamo da on nikad ne pije, ali da je i veliki poznavalac sokova od borovnice. Nisam ni lud, ni pijan, ni blesav, jer od svega što pijem čaj od kamilice i zero kolu. Kad ti se učini da si malo više popila, slobodno preseci šampanjem, onda možeš još malo. Kako vi to sve znate? Pa zato što ja volim da popijem, nije to tajna. Što ne znači si pijan kada voliš da popiješ. To, nego sva ta vina i sve te... 30 godina pijem. Što sok. Iskreno, meni ovakvi snimci uopšte ne deluju kao da su zbog dejstva alkohola. Meni više liči da je predsjednik na nekoj vrsti, kako se to kaže, sedativa, odnosno lekova za smirenje. I to bi mi imalo smisla. Jer znamo da ljudi to koriste u stresnim situacijama kako bi normalnije funkcionisali, kako bi uopšte mogli da funkcionišu i kako bi izneli, na primjer, neku situaciju kao što je sahrana. Tako da je moja pretpostavka da predsjednik koristi lekove za smirenje i da zbog tih lekova imamo ovakve posljedice u vidu ispada dezorijentisanosti, toga da nije uvek prisutan i da je možda malo zaboravan. Sve smo to videli ovih dana, a možda smo u pravu i vi i ja i možda je u pitanju kombinacija ove dve stvari. Živi bili i sve najbolje. Već za sudove. Živjeli. Ajde popite sa mnom, što ste sad? Ja sam juče iz bolnice. Šta ima veze? Pa neki nisu smijeni. Ja svaki dan pijem lekove ujutru i uveče. Svi doktori kažu. Živjeli ste, živi zdravi. Nek si živi zdravi. Živjeli, živjeli, bajcenče. Živjeli. Živjeli za većinu. Dobra rakija. Dok sam čeprkao u pripremi ovog videa, sam primetio jednu zanimljivu stvar, a to je da je jedan od glavnih oblika šizofrenije, pošto koliko sam razumeo ima ih mnogo, jeste taj da gubite osjećaj sa realnošću i da prosto gradite neki svoj fiktivni svet. I to je možda nešto najbliže što se trenutno dešava sa našim predsjednikom, koji je i dalje uz dobre razloge potporu velikih sila, verovatno jedne države, čije ime bolje da ne spominjemo i tako dalje. Uz dobru potporu on gradi tu sliku sam u svojoj glavi o tome da je on i dalje nepobediv, da ga niko nikad neće poraziti, svrgnuti s vlasti. Ja nisam gubitnik. Da mu niko ne može ništa, da će vladati dok god on to hoće, da će nam postaviti Dodika za predsjednika i sve te neke iluzije i maštarije koje je on izgradio u svojoj glavi, vremenom ne vodeći računa o mentalnom zdravlju, verovatno baš zbog tog nekog kompleksa balkanskog, da on mora da bude muškarčina, da on nikad ne može da bude poražen i te neke njegove ambicije političke da bude najbolji političar svih vremena ili graditelj Srbije ili šta god. Vodite računa o svom mentalnom zdravlju. A? Jeste vidjeli kako sam mu postavio dijagnozu? A nema. To je to što ja radim. Ja pijem i znam stvari. Taj nestvaran sudar fikcije i realnosti koji mi trenutno živimo u Srbiji i zahvaljujući našem predsjedniku Vučiću je mene neodoljivo podsjetio na jednu seriju Igru prestola, nadam se da ste gledali, ako niste, koji vam je gde se baš tako prepliću fikcija i realnost i gde su sve te političke igre prikazane baš onakvima kakve jesu i u stvarnom životu. I mene Aleksandar Vučić, zahvaljujući svojim šizofrenim cepanjima i toj svojoj bolesnoj političkoj ambiciji, podsjetio na čak dva lika iz te serije, a to su političar, vojskovođa, čovjek kom je stalo do zaveštanja, Tywin Lannister, i ludi kralj, zaboravio sam ime, Targaryen. They can't be killed. Do you believe them? No, my lord. Anyone can be killed.
naravno mi ćemo ovo da prenesemo u politički smisao i bilo bi lepo kada bi Aleksandar Vučić konačno shvatio da niko nije politički besmrtan, kada bi se konačno osvrnuo na realnu volju naroda, kada bi shvatio da bi trebalo da raspiše te izbore i kada bi shvatio da će na tim izborima da izgubi i da onda na fair i pošten način prizna taj poraz. Svako može biti pobeđen na izborima. Ukoliko dođemo u situaciju da Aleksandar Vučić ne poradi na svom mentalnom zdravlju, da niko u njegovom okruženju mu ne ukaže na to da možda potencijalno ima problem, da bi trebalo sa nekim da porazgovara, ili ukoliko ovi lekovi ne budu imali efekta, možda ne uzima samo za smirenje, možda uzima i neke stvarne lekove za svoje mentalno stanje, što bi onda možda bilo čak još i bolje, ali ukoliko ništa od toga ne urodi plodom ili se ne desi, bojim se da se krećemo ka jednom scenariju koji se također desio u Igri prestola. Where's my sister? A to je da je ludi kralj naredio da se zapali njegov grad, odnosno njegovo kraljevstvo. Uništit ću vas u celom svetu. Pa je onda dobio šta je dobio, nebitno. Hoću da kažem, jako je opasno ne odreagovati na vreme i ne uvideti neke od simptoma, odnosno pokazatelja, i pustiti da se stvari samo tako odvijaju do te tačke eksplozije, odnosno do trenutka bez povratka, što niko od nas ne želi da se desi. E sad, ono što se ja pitam, to je da li postoji neko u predsjednikovom okruženju ko može da mu sugeriše: predsjednice Aleksandre, morate malo da se opustite, morate da nađete neki ventil, morate da izbacite iz sebe frustracije, možda morate i da odete na neku psihoterapiju. Pa šta? Nije to više nikakav tabu da neko ode na psihoterapiju, a verovatno ne postoji, jer ćaci na takve stvari ili ne obraćaju pažnju ili ne smeju, nemaju petlje da mu kažu, jer mi bukvalno živimo carevo novo odelo i niko ništa iskreno ne sme da mu kaže, svi mu samo tapšu i tapšu ga po leđima. We will not allow anyone else to threaten our freedom and our country. Number 4. The world is changing and the United Nations must evolve. Ja da me uzeo za savjetnika, kao što sam mu predložio, za stan i za 6,9 miliona evra, ja bih mu to savjetovao bez ikakvih problema. I čak mislim da bi predsjedniku bilo veoma korisno da se isplače. Ja ne znam da li on nekad sedne uveče kad ostane sam, nakon što se čuje sa načelnikom policije u 2 ujutru. Sa direktorom policije svake noći razgovaram posljednji put oko 2:15, pola 3. I ujutru se čujemo u pola 7, da vidimo šta ima novo. Da li on sedne i isplače se onako kao malo dete i izbaci svu tu nakupljenu negativnu energiju i sve te frustracije i svu tu bol od svih tih uvreda koje konstantno prima? A zašto ja ovo govorim? Zato što je jako loše da držite u sebi, gutate stvari, da se ne otvarate, da imate osjećaj da ste sami, da nema izlaza često, i onda takvi ljudi dođu u situaciju gde postanu tempirane bombe. A s obzirom na to koliku količinu moći nosi Aleksandar Vučić, ja se bojim da bi takav neki moment njegove mentalne eksplozije bio fatalan po Srbiju, a već je na tom putu. I ja recimo razumem predsjednika u tom smislu. Ako se osjeća usamljeno, ako se osjeća da ga niko ne razume, da nema kome da se obrati, jer i sam često prolazim kroz veoma teške trenutke, radite, trudite se, ulagali ste i više truda od drugih, ali niste ćaci, niste u stranci, nemate nikakva leđa, niste čak dobili ni dinara od tih milijardi koje su ušle u Srbiju da potpomognu cvetnu revoluciju. 6 mjeseci bez posla, a znate da su vas nepravedno oterali i da su vas oterali lošije od vas. I onda sve to nekako utiče na ljude. I ja često sebe uhvatim uveče da plačem. Prosto se ljudima nekako skupi sve. I nije mi dovoljno. Prosto se ljudima nekako skupi sve. I onda još kad znaš da po prvi put se osjećaš zapravo srećno što radiš nešto što te stvarno ispunjava, kao što mene ispunjava ovaj YouTube i snimanje videa, pa kad vidiš da to ne nailazi ni na kakvu podršku, da niko ne donira i da niko ne želi da pogura
borbu za istinu, nezavisnu borbu za istinu. Jer kažem, nisam dobio ni dinara, bukvalno ja ni dinara nisam dobio od svih onih milijardi o kojima pričaju da su ubačene u Srbiju za cvetnu revoluciju i sam ja već to smara, brate. Znači da sam ja jedina budala ili jedna od rijetkih budala koja je u čitavu ovu priču ušla, razumeš, iskreno, srcem, bez koristi i samo ide na moju štetu, razumeš. Ja samo pucam pare u toku ove borbe, ne mogu da nađem posao, ne daju mi posao na određenim mestima, nije lako. I onda se često pitaš šta je poenta svega ovoga? Kad ćemo doći do 1000 subscribera? Kad će neko da uplati na PayPal? A imam i poruku za ljude u blokadama. Postoje, i to se vidi, ljudi i sa ove druge strane koji se bore za pravdu, ali se ne bore iz pravih poriva i sa pravim motivima, i već su počeli neki ljudi da razmišljaju o tome, čak i na banalnom nivou mesnih zajednica, o tome gde će da se uglave i kako će oni da dođu na neku poziciju i tako dalje. Morate i vi malo da promenite svoj pristup i da shvatite da ovo nije samo borba za vlast, ovo je borba za kolektivnu promenu čitavog sistema, što je rovovski posao, i kogod se bude upustio u to nakon pada SNS-a neće imati ni malo lak posao. Jedino što ja ne bih volao da vidim, to je upravo scenario iz Igre prestola, gdje će ta neka osoba koja zaslužuje, ajde da kažemo da su to studenti i da su to ljudi koje će studenti izabrati, koji nikada nisu bili na vlasti, ali im to sleduje sudbonosno, ili kako god nazovite, sleduje im da preuzmu vlast, da u trenutku kada se to desi neće znati kako da odreaguju i da će... A u stvari što bih vam spojlovao? Ko je gledao već zna, ko nije gledao neka pogleda. Recimo to samo ovako. Bilo bi lepo da se takav scenarij u Srbiji ne desi. I neće se desiti ukoliko ne bude pohlepe i te neke nezajažljive želje za moći koju vidimo kod ove trenutne vlasti. Moja mala poruka i predsjedniku i svima ostalima, nemojte da zanemarujete svoje mentalno zdravlje. Ukoliko osjetite da ste na nekoj ivici pucanja, obratite se nekome za pomoć. Nije sramota, Aleksandre, da se rasplačeš, nije sramota da sa nekim sedneš i porazgovaraš. Piši, ja da slušam. Nije sramota da odeš na psihoterapiju, da ti možda otvori neke druge poglede i druge vidike, i pogotovo nije sramota jer si ti na tako odgovornoj i važnoj funkciji. Užasno je što čovek koji vodi državu nema drugi i adekvatan odgovor na loše stanje u državi i društvu osim upotrebe sile i represije koju trenutno sprovodiš, i to je samo jedan ogroman odraz slabosti i jedan manjak autoriteta, samopoštovanja u smislu, ej bre, ja sam predsjednik, daj da rešimo ovo na pravi način. I meni je sad žao što ja moram da budem taj. Uvek kad se neko jako umisli ili kada neko ima probleme, pa kad mu dođe neko sa šamarom istine, uvek to bude malo neprijatno. U Igri prestola je to recimo Tyrion Lannister, a za Vučića sam to ja. Ja sam možda mali i nebitan politički patuljak, ali patuljci su uspevali da urade velike stvari. Ne bre, kažem ti, ja sipu baš puno i neće čovječe da krenu suze, neće. Ne znam, izgleda da sam baš prevelika muškarčina. Ja sam ti rekao, tebi to ne stvara suze. To u bočici se zove veštačka suza. Znači, ne zato što ti pravi suze, nego zato što ti kao da sipaš suzu u oko. Znači, vlaži ti oko. Lepo sam ti rekao, znači, ne može da ti izazove suzu. Ti puknem šamačinu, to će ti izazvati suzu. Što nisi rekao da treba da dođem i da te raspizdim. Ti nisi normalan. Ja te slušam što ti pričaš i ti nisi normalan. Ti si dečko za lečenje.